Hello, Šorez pozdravlja, nisam namislio frizuru, a uključio sam da snimam. Ali nema veze sa to, usput ćemo to sve da riješimo. Kao što je to kod nas uvek slučaj, da mi sve usput nešto rešavamo, znači, to nam je malo možda i mana, a možda i prednost. Što kaže, sve ima svoje mane i prednosti. Šta sam teo, opet nismo se dugo snimali, a razmišljali smo da snimamo kao i uvek. I pošto je prošli video bio zanimljiv i po mom mišljenju u odnosu na ove ostale moje videe malo kako da kažem, razumljiviji, malo konkretniji. Jeste bilo šaranja kao i uvek, ali to je prosto taj moj stil, kao što ste primetili. I to što ne gledam ovako u kameru direktno, nego gledam ovamo i onamo. To je sad problem koji ćemo također rešavati u hodu. Dakle, prošli video, ako niste odgledali, odgledajte. I moram odmah da najavim da ipak, ako imate YouTube kanal, da zapratite tamo, ako ste gledali neki moj video, zapratite, mislim, valjda vam je koliko toliko interesantno. Ili ako vam je prošli video koji sam snimao interesantan, pretplatite se da ipak imam neku evidenciju, da neko to prati. A ako nemate otvoren YouTube kanal, to je, mislim, najmanji problem, da otvorite svoj kanal i onda možete da pravite svoje liste za muziku, liste za naučne emisije, za šta god hoćete, za biznis i sve što vas interesuje, jel? I tako možete YouTube koristiti na kvalitetni način. I tako možete onda i zapratiti mene i gledati ta neka moja viđenja, predavanja, ali ja planiram takođe da otvorim i nov kanal koji će imati malo ozbiljniju koncepciju i ozbiljnije videoklipove. Ali kod mene je to samo još uvijek u viziji. Što ne znači da nije izvodljivo i da će najvjerojatnije nešto toga biti. Sad kad i šta i koliko i kako i razmišljamo da napravimo, mislim, ozbiljnu, zanimljivu priču sa ozbiljnim temama, ozbiljnim idejama i na neki novi način, što da počne da se priča ovde, znači da se napravi neka nova čapri, da se zavrti neka nova priča i da se napravi neko novo osveženje. Na YouTube je potrebno osveženje. YouTuberima fali, znači, konkretno osveženje. Znači, sa nekom autentičnom pričom, pošto ja ipak
kao neko ko je ne samo nominalno filozof, nego suštinski sam ja jedna ličnost koja, hajde da kažemo, i nemamo izbora. Mislim, svi moramo se ostavljamo na tu mudrost, jel? Filozofija je, ljubav prema mudrosti. A neko samo na tu mudrost. I ko može da se osloni na novac i na fizičke sposobnosti i na sve, jel? Poželjno je da se oslanja na mudrost. Ako nema te dve stvari i još nešto, što još može, ali naveo sam to, znači, novac i fizičke sposobnosti, i psihičke i sve, mislim. On šta ćemo, mora na mudrost, ne vredi. On mora, to tako. I da samo, mudruje, dok ne sprovede nešto u delo, konkretno, znači, da se to vidi, ali nekad su i neke stvari koje se ne vide bitnije od onih koji se, po znacima navoda vide. Mislim, nije po znacima navoda. Kao vide se, ali to ljudima je sve relativno, jel? Ko čemu daje veći značaj. To je isto vezano za trgovinu, to. Neki misle da je trgovina nešto, ko će koga da prevari. Da onaj ko se bavi trgovinom, da je on prevarant po defaultu. Što, mislim, nije tačno. Bez trgovine prosto nema ni... Teže se odvija spoj između proizvođača i korisnika. Razumeš? Tog proizvoda. Koji taj neki proizvođač proizvodi, ali nema vremena i da ga prodaje. Kada će onda da proizvodi? Znači da trgovina ima svoj smisao. Naravno i novac ima svoj smisao, no... zato što normalno služi za olakšavanje te trgovine, jel? Ali ima ljudi koji pogrešno shvataju novac, jel? Pogrešno ga i usmeravaju, na primjer. Zbog toga dolazi i do toga da stvari čovjek i nema novac, odnosno ili ne znam s njim da raspolaže, jer zato ga onda nema, ne ulaže ga u nešto što njemu može da donese veći novac, nego ga ovako troši, prosto ga troši, daje, troši, razumeš? Znači, ne gleda da ga usmeri u neki biznis ili nešto, nego i onda, ali opet on ispunjava svoje potrebe. Znači, svaki čovjek ispunjava svoje potrebe. Da li ti imao više ili manje novca, u principu ti imaš za osnovne potrebe. To nema, znaš, to kao gladni i to, mislim, to jeste problem. Gladni su, ljudi su gladni svaki dan, ali kad čovjek ne zna šta će sutra jesti, onda, znaš, to se smatra glad, jel, sad kod nas. Iako sutra će i opet biti nešto će da izgrsne, razumeš, ješće se, samo problem je što se danas ne zna šta. Mislim, to je neka donja crta gladi, jel, kod nas u Srbiji. I uopšte u svetu, mislim, dobro, u svetu, drugim tamo kontinentima je stvarno problem, ali i oni se nekako snalaze i mogu da se snađu.
jer se teže se snađu, mada oni se više, ti na primjer afričke zemlje, ajde sad da kažem, kad su se već dotakli toga, to je, mislim, globalno pitanje. Svi kao nešto kukaju za tim gladnim, ali oni imaju tu duhovnu sferu razvijeniju od nas, razumeš? To njih čupa na neki način. Jer ta međusobni odnosi, međusobna ljubav i razumevanje i solidarnost njihova i što oni svi zajedno rade, to, znaš, to su plemena ljudi koji, eto, kubure sa glađu, nisu organizovana društva kao evropska i američka i tak dalje. Moram popiti vode. Izvolite, šefe. Hvala, molim da još sjedi. Raspričao sam se ja, sad pričam ko... Znači... Njihova je prednost, jel, u tom... Ako nam je to glavna tema, gladni u Africi. Dobro, mislim, tema je. I šta znači to, jel? To je neki balans, znači oni nama pokazuju da, eto, i u toj gladi, i u nemaštini, i u toj krizi može se preživi, da nije to jedina, da kažem, sigurnost čovjekova da preživi. Znači čovjek, ja što sam često ponavljao, i što često ponavljam, je biće koje živi na 3 nivoa. Ta neka, da kažem, gruba podjela. Gruba, ali glavna podjela. Kao telesno biće, duhovno i duševno, emotivno je, i sad tu imaš duševno, duh, duša, telo. I, jel, kao što, da kažem to, jel, telo ima organe i sisteme organa, tako i duša ima sistem organa i duh. Također ima te nivoje. Nezgodno je to sad povezivati kad čovjek ima ta saznanja o tome totalno parcijalno, jel? Gdje on sad, tu mu je, on treba stvoriti celokupnu sliku o sebi, a iz svih tih elemenata, jel, odnosno o tim svim elementima koje sam sad naveo, znači duh, duša, telo puta 3, puta 7 u stvari. I možda i više, ali nebitno sad to, nije možda više. Saznaje u različitim, čak i u toku jednog dana, on sazna nešto o sebi kao socijalnom biću, sebi nešto kao fizičkom biću, sebi kao duhovnom biću, ali ne zna da je to to. On ne zna šta je u stvari saznao. Nešto je saznao, ali ne zna, uopšte ne zna šta je saznao. Tek posle on, kad se to
polako slaže, i onda otprilike on sad, aha, to što sam naučio, to je to znači to, dakle to, aha, i onda stvara se veću sliku i onda, i opet uvek se ta slika sve više proširuje i uvek ima nekih tu rupa koje nisu, znači kao kad zamislite puzle, jel? U stvari problem je i sa tim rupama, jel? Što neko, što je to znanje, jel, rupičasto. To su, mi imamo u nekoj, sad neku sferu i u toj sferi imamo neke detalje i oko tih detalja nešto smo tu, naučili i tu smo nešto povezali i onda smo otišli u drugu sferu pa smo druge neke detalje pokupili i tako, znaš, i onda sad to neko znanje je totalno isparcelisano i, kako da kažem, sad ja dolazim do nekih, kroz ovu priču, do nekih uvida, pa onda to ste već primetili, jel? Dešava se, jel, to sad, kod nas u tom saznanju, da to saznanje u stvari nama, neko saznanje nama je smeta, jel? Te neke informacije. Očigledno, jel, moj primjer je totalno očigledno. Ali to je, sad da ne kažemo da nam je kriv sistem, da nas jebe sistem, nego, mislim, to je tako, jel, mi smo u tom dobu rođeni i mi odrastamo u tome, i sad možemo da mislimo i ovako i onako i da, znaš, ali opet, kad smo shvatili da nas sistem već tu nešto baš ne, tretira, u stvari tretira nas po svojoj slobodi, znači on je, ti ljudi, na primjer, neki, ali meni je to, kako da kažem, da ne kažem nemoralno, ali, a prosto je tako, i sam narod i ljudi su, kao da, i sami sebe ne interesuju, razumiješ, ili nemaju prosto vremena i da se upoznaju sa samim sobom, nametnuti si ti neke obaveze, nešto, razumiješ, i sami su sebi nametnuli neke zadatke i onda, prosto su kao u nekom, ajde, kao začaranom krugu, da ne mogu da izađu iz tog kruga, da vide sebe malo i sa neke druge pozicije, a i plaše se možda i šta će vidjeti. Ako se dublje nešto zagledaju u sebe, to, ne znam, nije bitno. Ali prosto postoje te neke, pa to su možda i neke duhovne organizacije, da kažem. Ni sami oni koji su tu kao sprovode to nešto nisu svesni šta rade, ali si nikako da kažem šta rade. Znaš, neće da daju znanje tek tako, znači drže informacije, sakrivaju informacije, prosto, ne znam ni ja šta je sve se radi, razumiješ, ali sve te nekako informacije dolaze kasno, ali ljudi su i nezainteresovani. Znači, da dođu do tih raznih informacija ima, koje sad kao ljudi ne znaju, ali mogu da saznaju. Mogućeno im da saznaju. Pitanje je da li hoće da saznaju. To je sad pitanje. Kao jedan, znaš, psihijatar, kao došao mu neki pacijent, i on kaže, ima te probleme, ima žali se pacijent,
I on kaže, on mu kao objašnjava sad kao nešto. Ali znaš ti, pa dobro, kaže, ti hoćeš da rešiš probleme ili nećeš, znaš. On u stvari ne bi da riješi probleme, jer onda mu bi bilo dosadno. Kad bi riješio sve te neke probleme, šta bi onda radio? Šta bi rješavao? Tako da ljudi neće riješiti probleme. Ima i toga. Mislim, ne bi voleli da mu se riješi sve probleme. A i ne može, da hoćeš, mislim, problema toliko ima. Da, da to uvijek će imati nešto, uvijek u stvari iskrsne neki novi problem. Ali šta, evo ja snimam ovaj video, da li to sad u mene kaže, ja sad imam Bogu ovdje da raspremam u sobu, već sam je raspremao i kao, ali tu opet ima posla, ti koliko god da si raspremao, ti opet imaš nekog posla da raspremaš, ti uvijek imaš ovdje posla, razumiješ? U redu. Da kada odvojite to vrijeme sad za sebe. Da ne pričam koliko posla ima okolo, tamo još ide, tamo u dvorištu, pa ovamo, tamo u selu, pa u državi, pa u svijetu, mislim, tu sad čovjek, znaš. A u stvari u samima i nama ima tog problema, to naše saznanje, našim tim emocijama, koje smo mi, se doživjeli i to, znaš, to je sad, mislim, beskonačno. I ova priča sad moja možda bude beskonačna. I sad, na primjer, da iznesemo tu konekciju sa prvim videom. Sa čistom sviješću. I sa sviješću. Sa našom sviješću, znači ima naša svijest, kao što smo rekli. Izvor čiste svijesti ima u nama. Ima naša svijest. Svjesnost. Svijest, ja sad ne znam koje su tu nijanse u pitanju. Koja ima prednost? Pa savjest, mi imamo riječ savjest, znaš. I to je neka, znači, savjest, možda je to ta čista svijest, jel? A svjesnost i svijest, naša svijest, pa imamo našu višu svijest. To nisam pomenuo prošli put. Mislim, daj pojam. Ali da li je to u stvari ta naša čista svijest, ta naša viša, što mi zovu viš higher self. Pucaj petard. Mislim, ja sedim krivo, ali pričam pravo. Koliko trajamo? Evo, prešli smo 23, prošli put smo boli 22. Prošli video tačno traje 22. Ovo je prešao naziv već 23. Nije mi još, kad bi pustio malo, da promenim malo monotoniju. Malo da se konektujemo. Da se povežemo na wireless. Na globalnu mrežu. Ovo je sad sve bilo offline. Joj. Moram se žalati jednu cigaru. Tamo mi upaljač. Šta sam teo... Mislim, ja ovo sad što pričam, što sam malo prije pričao, jel? Gdje sam se dotakao raznih tih. Mislim, ti su svi problemi i globalni,
delimično i problem nas sami. Znači, to je nevjerojatna stvar. Što kaže, što kaže, ja, što bi rekao Kesić, žulja me ovdje u Africi. Mislim, on ga stislo me ovdje nešto pored RTS-a. Kod tate vidiš šta ja ovo pričam? A? Mislim, Čapri je skroz cool, razumiješ? To nema, ovo ne može se čuje, znaš. Ovo što ja što pričam, to mislim, to možda priča ko šta hoće, ali to ne može da se čuje. Ovako na ovaj način. Jer prosto ja imam neko svoje iskustvo, i bavio se s istraživanjem tih sfera i to, znaš. Mislim, svih sfera. I onda ja to sažimam, a ja to sažimam na neki način umetnički. Znaš, jer ja kad pričam, to je umetnost. To nije... Ja kao pričam, znaš što ja to kao nadaptata, ja sam kao napisao, ja sam to kao nešto vama pričam. Nego ovo je to snimanje moje, jel? Trenutno stvaranje, znači, creating. Vidiš? I to se ne zna šta će dalje biti, razumiješ? Zato ja i snimam. Da bi ja snimao, pa ko ima motiv da snima, ima 10 pregleda i 5 pregleda. Ili nema pregleda uopšte. Mislim, ima nešto pregleda, ali desi se to kad ja tek okačim na Facebook i najavim ili nešto, razumeš, nekom dodam da čuje. I onda se tako nakupi neki pregled. A najjače se svako kome sretne, gledao sam tvoj video. Svi su gledali. A pregleda niko. Ali to je fora, ali ja sam zaključio da kao svako jednom pogleda jedan video i to je to, nema više kao tu petnjanja mnogo. Šta smo rekli? Ili puštamo neku šišku, a? Da budemo našli kao... Kako? Neću. Nek se sama nekako. Sad ću mi pustiti. Imamo i foru za šiške. Samo ćemo ovako jedno. I onda što se izvuče. Joj, napak. Što više kao namješaš, to sve nešto gore, jel? Mislim... Ne možete da se namjesti. Ali... Neću da vraćam pažnju sad na frizuru. Šta sam teo? Da, to je znači ta kreativnost. Ja imam problem što nisam nešto kreativan u posljednje vrijeme i ovako kad uključim ovaj video onda postanem prekreativan nekako. Ne valja. Nemam kontinuitet. Ali nisam ja nešto dosadan toj kreativnosti. Ja imam, u stvari, ideje, stalno mi se neke stvaraju i to, ali nemam realizaciju. Sve kao napisat ću neku knjigu, mislim ja imam nešto napisano, nešto to, razumiješ, ali
sad bi trebalo, ja to imam totalno drugi izraz, znaš, i drugo shvatanje. Ali opet, interesantno je kad, na primjer, čitam to, što sam pisao, na primjer, o svesti pre, to kad sam pisao pre 5-6 godina. Mislim, nisam dugo ni čitao. Opet ima ono smisla, jel, ali ne razmišljam ja sad na taj način, tako o tome i to. Ali zanimljivo, na primjer, shvatanje koje sam ja tu izneo, da u nama se dešava borba između te nadsvijesti, ja sam to nazvao nadsvijesti, i naše podsvijesti. Da se oni u stvari u nama sučeljavaju. Znaš. I to je ta duhovna borba u stvari. Jer mi kad se rađamo dobijemo to i formiramo taj ego naš, koji u stvari naš duhovni vođa u tom periodu. Ta viša svest, te kasnije ona nas izdominira, razumeš? Ona kao što sam rekao, te kasnije izdominira. I kasnije postanemo kao osvešćeni i kreće ta borba, evo, u nekom periodu kad mi sazrevamo, kad se to pitamo ko smo, šta želimo, šta treba raditi, razumiješ? Kod mene to pitanje i dalje traje. Znaš. Ali opet, što kaže, mora čovjek da veruje da ima tu ipak neki smisao, da to nije sve uzalud i da, znaš, to nam je cilj i zadatak. I šta je sad u problemu, na primjer? Obično čovjek koji nema, pošto evo ja sad, tolike godine imam i tu znanje neko, ali imam i neke sposobnosti, ali nisam obezbedio svoju egzistenciju. Čemu je problem? Čemu je problem? I u kome je problem? Problem je u meni, normalno. Glavni. Ali, šta će meni toliki problem? Zar je moguće da ja sa ovakvim sposobnostima ne mogu taj problem da rešim? Ali šta je poenta? Poenta da se shvati sve na pravi način i onda ćeš ti lako doći, brate, do svega toga. Razumeš? Da ti shvatiš da nećeš ti zbog toga, ili da ne treba zbog toga da si kao srećan, jel, što zarađuješ puno, jel, mislim, to jeste lepo i dobro, ne kažem da nije. Ali ti treba da shvatiš da ti treba budeš srećan, to što kaže Dina Ljubović, Dina Ljubović, Dina Milovanović, da mi onda sebi uskraćujemo pravo sad da budemo srećni, ako sebi postavimo zadatak, odnosno neki cilj, i tad ćemo biti srećni kad ostvarimo taj cilj. Da li su to pare, da li je to novi posao, da li je to novi dečko, nova djevojka, ili ili ne znam šta, jel? Znači, čim zadamo to, sebi taj cilj, znači mi onda sebi uskraćujemo sad da budemo to srećni, razumiješ? Kad budemo imali pare. I zavidimo tamo, usput, dok nam se to ne dešava, gledamo, vidiš, ova ima pare, šta li je ono, nešto smutio, razumiješ, i onda, zato i nemamo.
Razumeš? Ili jednostavno tako. Ali ti mi treba naučimo da to znači nije glavno u životu, jel? Da pare treba ljudima koji rade s parama. Njima najviše treba pare. Razumeš? Kome su pare sredstvo, a ko ima osnovne potrebe i to samo, razumiješ? Šta će mu pare? Mislim, u redu je, lepo je imati. Ako ti sad imaš neki biznis, neki posao, znači tebi treba pare da održavaš te posao. Ako ti nemaš neki biznis, neki uposleni ljude, to, znači tebi pare ne treba. Treba ti koliko je za tebe treba i to je to, razumeš se. Ali imaju druge vrednosti u životu, nisu samo pare vrednost. Mnogo je vrednost. I to znanje je vrednost. I osjećanja su vrednost. I prijatelji su vrednost. I iskustvo je vrednost. Znaš, sve ima svoju vrednost. Nego što bi mi svi htjeli nešto da je sad sve nešto bolje, a u stvari problem je u tome što mi se ne družimo dovoljno sami sa sobom. To je naš problem. Što mi sami sebe zapostavili. A posvetili se mnogi drugima. Koliko sam ovo duboko prodro. Da, baš sam ga produbio. Koliko je? 37 minuta, no. Ništa, ajde, morat ćemo pitati. Pa zapalimo cigare, kontali smo. Tamo nam je upaljač. Ništa, želim vam da ostanete pri čistoj svesti, zdrave pameti do sljedećeg uključenja. Doviđenja, pogledajte onaj prethodni video. Ako ste pogledali ovaj do kraja video, svaka vam čast. Video je baš bio dugačak. Vidjet ćemo da pravimo neke seckalice, neke montažice. I da ubacimo možda čak i neku muziku, ali znate da mi je sad što gledate totalno live channeling. Šorovic pozdravlja.